Assalamu алейкум. Бүгін 19 октябрь асыл тұқым мал чарбасының көргөзмөсүнө кош келиңиздер дейт. Мынакей бүгүн эски айнчада ушундай жарманке уюштурулуп жатат. Жарманкеде асыл тұқым малдар бар экен. Жылкылар жыгылабыз дейм, а? Арала чыкканда сону кече башталды бул жарманке. Московский район, Мингулакский аймак дейт. 2021 ледокол дейт. Я тебе другой рукой. Биякта экинчи капитан дейт. Московский район, Мингулакский аймак дейт. Садовый. Мекемеме жок экен. Тукуму кандай экен? Тяжеловозку жемне бул. Биякта да жылкылар бар экен. Өзүңөрдүн үйлөрүңөр менен келип ушундай айыл чарба техникалар мына жакта. Бул жакта болсо ушундай асыл тұқым малдар бар экен. Жылкылар, букалар. Агротехэкспо дейт. Чабрец Родиков Андрей. Кунажин дейт. Абердин ангус тұқымындагы уйкен, кунажин экен. Укмуш экен. Бет багытында болуш керек эле. Бул Галштина фриз болуш керек. Сүт багыты, по-моему. Галштин фриз мынакей. Тоже сам Владиков дейт. Чабрец. Оларчы. Кунажин, Сокулук, Алатауский порода. Алатоо пародасы. Кунажин, Алатоо, мынакей ушу номер менен байланыштырып өткөн. Биргесте ушундай кармадык эле. Алатоо пародасы. Бул да Алатоо пародасы экен. Алатауский порода деген ушулар да. Сүттү абдан жакшы берет да ушулар. Өзүңүз кайсы? Канча? Булар эмне экен? Топоздорбу эмне бар? Башкача экен. Мына сага могу жерде сом жылкы бар экен. Таза кандуу мингиш дейт. Мынакей телефону Сокулук Мамбакулов Садыкбек дейт. Производитель айгыр окшойт, а? Мыкты экен. Абдан сонун жарманке уюштурулуптур. Асыл тұқым малдар, сельхоз техникалар, жана ошондой эле жашылча мөмө жемиштер жана башка тамак аш азыктарын өндүрүп чыгарган өндүрүштөр чыгыптыр. Порода Головей дейт. Кунажин, Сокулук, Норузбаев, Жеңиш. Мынакей. Күрөң Швиц, бурый Швиц. Бычок экен. Бука Бишкек. Бурый Швиц болуш керек орусчасы. Бул Симентал тұқымындагы булар экен. Башак, күрөң Герефорд окшош берет да Герефордко. Симентал. Бу жерде болсо эмне экен? Данчак жаңы кыргыз, новокыргызский порода. Кадыркулов Карим дейт. Сокулук дейт. Сокулук айылы. Абдан мыкты айгыр экен. Могучу эмне экен? Бос. Карышкандай сонун жылкылар чыгып. Керемет ушундай жарманкелер жылда уюштурулуп, салтка айланып, жылдан жылга да продукциялар көбөйүп турса абдан жакшы. Жүрлө. Дальше могу жерге барабыз, биякта болсочу. Хайлайн Соня деген жана жумуртка багытындагы тооктор экен. Трипл деген биз жумуртка сатып алып атпайбызбы ошол.
птицефабриканыкы да булар. Жұмыртқаға ерте келет. Бирок булар кросс болуп саналат да. Бу жерде казылар экен. Ирибос породасы дейт. Карабач кандай сонун. Керемет. Коен советский шиншилла дейт. Советский шиншилла. Деген сен екен, қуандырды. Шоңқы не? Көстер бұзылы екен, Шоңқы не, я? Кеттік дальше. Карим Ажының чарбасы дейт ол жерде. Карим Ажының немелері бар емес біле. Арашан тұқымындағы қойлор. Мынаке. Мынаке арашанчиктер да чыгып турмак. Жаш кочкорлор окшойт. Карим Ажыке кой дейт. Койлор экен, а? У нас нету котят, вот бытовых хозяев. Бул жерде эмне экен? Битал бу. Битал камори деген тұқымындағы ешкілер екен. Үйістері бұралған, құлақтар ұзын. Құлақтарын қарасаң оны. Құлағын қарасаң олар не? Жаққа келсең. Қарчыма оның құлақтарын. Ушкана? Тұрдаш. Иші абдан көп. Сон ішкектің жарымы жүрет қой бақта. Арашан. Жоғалып кетпей. Мен жаным асычы. Қырғыз уяң жүндүү дейт. Уяң жүндүү. Жүн тұқымында екен. Бұлар некен гисарлы. Гисарлар екен. Гисар құралатшы. Сонда екен. Өкінішті мені. Клеер қоя. Қочқорлар. Жүр. Алдан мықты сонын келгілі туғандар. Бала чақаны келгілі. Көрсеткілі. Үйреткілі. Мынау некен Дорпер дейт. Москва дейт. Московский район. Ақсу. Баштары қара, өздері ақ болған. Құйрықтары мұндай. Ішке болады екен, шүк тұрады екен, ұзын. Мынаке Дорпердің чоңдоры екен, қарағыла. Мұндай болады екен. Арашан қочқор. Мұратов Бақтияр дейді. Арашандар екен. Керемет Қачкенбаев Айбек. Алло. Ерден екен. Абай, жүр бияқа. Мына жерде балықтар бар екен, малектор кішінекей. Балық фермалар ұқсайды да. Маяқта бұнакей. Сазан бұл жеріне бұл. Тут большие. Алло. Сазан ұқсайды да. Жүр, кет, дальше. По животноводству. Животныйларға кирип аткан жақта. Ауыл деген. Мынакей айыл чарба техникалары башталат бияқта. Меринос, қырғыз то меринос. Горный меринос дейт мынакей. Ана қырғыздың то мериносы биздин шартқа сонында жүнін алып іштетіп. Мынакей берді да жылқы бар екен. Бияқта эмне екен? Аппы. Ечки дейт. Тетяқтарға сон бар екен. Сон жылқы бар екен. Массаға. Баласки. Да, я туда пойду. Ушол туғандар. Мындан ары сельхозтехника башталат. Мынакей онда кетсеңер тракторлар, сейеркалар, экскаватор, грузовой машинелер жана башка. Бияқты көз кыйып бассаңар мынакей эко продукциялар сатылат экен. Өзүстө өндүрүп чыккандар.
Андан ары барсаңар 3 катар неме бар. Жашылча мөмө жемиштер жана башкалар сатылат экен. Мынакей кетет тегинден uzun. Мынакей.